mātou tamai o le langi, mātou tatalo I lau fio se e whamanua maila mātou tapoa inga le nei sapati, mātou tapoa I atu I te oe, I le anganga ma le whamaoni. Our Father in heaven, we want to worship you and we want to glorify you. Okay? May we leave this place challenged, inspired, but more importantly, Lord, that we will be drawn closer to you more than ever before. I lo suafa Yesu. Amen. Talofa. Malole sui fu manuia. Sui fu fa fuloa. Le lofa malanga le o tatu te pau le langi. Ia o se fifianga mo unga la fo nei sapati. Ina ua toi pontu al whana ua le tua. Mai tau at fo I le tatu tofi le nei tai au I le seng iai o le kalisia. Whana ua le tua mai le tu ma le tu o le nei tunu o New Zealand ia mesio tonu o poli rua. I lo to su mai ma tala mai. Ma fio mai ma liu mai. Tanto mo ne ma ftanga ma tango fi. Le tio foi fa mele fio pa ia le tua. Se mea ina le ma ma tango fi. O so ai no fatas. Fa sanga foi o mata I mau ai o me elo so swan. O lo so swan I la mlea mai ai o. Sa tātou ta apen nawa yaso, tiu te mga luenga I masani ai, te malanga I mua le ea o le sami o le whonga I ele, tele whainga tāma poponga, ai whawhatai le tua. Sa ia fsoswani, sa ia tausi, sa ia lawe ai. Ia I tātou I me umalawa. Leo tātou poto ai te fia ma le ori ori. Ia avele vi inga ma le whamanu, ilu tātou ta maa I langi. Le voua, fia fa ia foi o tu finala mo tato loto no tato ma te foi malana ona le sunga fa fengai na taulangi ya Peniamina wati Cowley ya mis for fatua ya lendi ma siolalo levon tato vala lewa ma sino ia au foi le tua se fe au mo I tātou nei taia. Tonu lava na miti, na moe miti le fe au. Ina ia, tau nuu me lea suma limo I ulai, lua hafe, lua suma tō. Sa u luku foi, sa u vai hoi te launga lea sonai. Ia fe mei umfoi e tuskusia. A tau loloa manuau. E se pau e koe whale, whawela. Leo ka huru fe au. Ia se fe au e Sauniga ma tāpenaina. Mo oe mai tātou uma I le nei tai au. Whawhelo ai foi nai o tātou uso ua whai o nā se si mai. Me pon le sāpati tātou te vi whatasi ai ma watu le tua de vinga. Ona o lona alofa tu noa umu whai ona tātou mafuta nei tai au. Ia, a velo ule whai ma au tau whonga whawhelo ai tātou tofi. Sunga whai au. Ia nga leile tua I le sunga e fiau. Se fiau foi ua tā pena mai Sauniga. Ia, whamia te lau le tua. Ia, mas foi sungale. Tātou whakelautus, le autus o le kāresia. Ia, le a whai mautou whonga e mon moria. Ia, tātou tāu sanga I lungo le tua. Ia, le tātou tulai. Ma amataina le tātou Sauniga le vinga o le tua o lungo le tātou ie. Like
wau tātou tāpo inga le tātou talo, tātou wifo mo tō turi ruma le tua le tātou talo. Lo mātou ta mai o i le langi, ia pa ia lo swafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo finangalo i le lalalangi e pei ona whaia le langi. Lo finangalo le ata mā, wa afuai o no mātou tō turi atu mo mātou wifo, mo mātou abaturi nei tāpua inga i ato oe. I le mātou iai, mo no mātou taunu umai i le nei tūlā, tālua nā mata mai lau sāpati. Mātou te langona whaatasi o mātou tangata whatau waa, le pai mai o lau o fio i a te mātou. I le nei tūlā tai ao au mātou whaasifo atu i ate oe, mātou te teritonu i mātou in tangata e ele lea. Mātou in tangata e lama po nā e pei lava o na mōli maulau perfeta o Isaia. O le mātou a meo tonu e pei o le ia o le mai e pisi pisia ia. Pei ta iane mātou teritonu ta mā o mātou ifo atu e uruma le nei tūlā tai ao. E mātou te tonu walava matatoe le toto po ia lo wala pele Isu Kristo wha maangalo ina i mātou. Ina ia, a vea la mātou tāulanga e whaia nei. E alui folo nā suasu se mea manongi le lei lumolo no whaari i le nei tūla tai au. Ia vea mātou wha manu ma mātou wha netanga o se mea mātango fia ia oe lo mātou ta mā. Awa awa ta taulava ia te oe o vi inga uma ma wha ne nga uma mai le nei la rangi. Lau fina ngaro le tamana e whai ai mātou o le tangata o le pale li o au ngā luenga. Na e tuina i mātou le nei la rangi. E iai le wha moe moe, ma iai le ngā luenga mātou te whai ale tua. Peita iane o mātou roa wale o atu lo vi inga le telu telu. E o le mātou te talo, a mātou whaasifo le nei tūra te au, ma mātou tau blanga ia te oe. Mātou te mana o mia lau wha mara, na longa ia te Ia lo mātou ta mare nei tūla tai au, o le a mātou le talo whakatoa mo i mātou i lalu i fore nei mara mara. A mātou talo whakatoa mo le nei lalu langi atoa. Le tua, wa e siri fia lama, tūlanga whaingatā. Tūlanga lo onga ti ai le mātou sa walinga le ngata o lau whanau whakatoa umare nei lalu langi. Ai atoa uma fo i matangata o nei lalu langi. Mātou talo ati ato e ta mā, o le nei sāpati au mātou iai. Ia beo sāpati whakatoa mo i mātou. Pa maloloina i lātou o whengai ma maftianga le tino. Pa maloloina i lātou o ieine a venga ma mafare ne tūla tai au. O a lava whaingatā, ma whi tāo le noise i fuanga o whengai ma sosetas. Mātou te whatonga i ato e ne tūla tai au. Ina i iau whaamianga i ate mātou. La mātou tapo inga le ne tūla tai au. La i o mātou mātua mātutua. O au sina alo e kālisia. O i lātou o whai o na mātou mafuta whatasi le masania i le ngata tono nei manu. Ai ato fo i malunga o penga ta wha i langi o lo whaasara lawina ma wha arwa i lo whirangalo i le ngata ia te mātou. Ao nisio tō vine te itasi o lo mwhai o nātou whai a lea ngālua. Ngā mātou talo ia te oi e iau whaamianga. Mātou talo whakatoa mo lau auna Peniamina. Mua lo lofo i tausanga o mātou wārawala. Mātou tu ina tu fo ina mātou no fo wala ia. Mai se fo ina wha moe moenga. O wala wina e lau fio e lau ngā luenga whai wina ma fia fo ina tamu whai. Mātou sauni nei tu la tai au le aia fola mai le tala le leia lau fio ia te mātou. Ka talo pēr mo lau wha unga mana i lunga ia. Te ia nga te leo whantua mare no whala. A mātou maua maftanga nei vai tau nei tau sanga. Nga te lea ia whamunia fo i a o whea ngai i malanga ngā luenga. Ele nai tu o le vasatasi manta. Talo mau whaamnianga ia te mātou malawa nei tūla tai au. Au mātou tā hoa ia tu ate oe e me se lea tu lau tu toi nei sāpati. Ia i whaamnianga lau whiu ia te mātou. Whaamnia mai whaamama mai whaamangalo ia te mātou. Ona o lo lawa swafa i su o mātou wole ma talo toi nei. Amen.
Pala tu mal fa lali sunga ri tia kono ine tu le mai mo le tatou taulanga masfulu ai fa moli. No mai tō wāla o teitai nei tātou li tale whapa i taulanga masuluai. Mā tō e wāla au i lau whiore nei tū lā. A o tū lā i lau o whai ngā ruenga o taulanga masuluai o mā tō le fuina nei sa pati. E le ngata o tupe a lau whio e tau un tō e whafo i atu e a tō fo i mā tō taulanga e whaiolo mā tō lo tumalie. Talo tamaina i e whamnuia i la mā tō fuai nei tū lā tai au. Whangaina mō lau whi au malau ngā ruenga. Whamnuia i la tō sa lafore nei tū lā tai au. Ono lo lau sofi i su mā tō ole matalo tuai. Amen. O te toe whaatalofa atu le tātou e kālesia le nei tae o le sapati. Ia, ma o whaafitai a eisu mai tau ina o lo mātou lunga le whata le sapati nei. Ia, i whaafeilo inga mātango fie ua langona ai le mawhanwhana. Ai mese o talosanga mōlia i luma o le whata whaitaulanga o le atua. Ia, ua whaalata tuai tātou uma i le nei sapati. It is good to be back. It's good to be home again. O le nofoanga le nei na toe tapu e ai, ma toe whaamanatu ai e le atua, le wala awina mō lana ngā ruenga. O le maa o mai i nei aso ua whai maso malo lo a o pisi ngā ruenga i Australia. Wha mai le tala le mātou president. O, e tafa whao. You know? O le mātou malanga mai lea. Sa tatau no mātou o mai i le tausanga lena te anei, ai ona ua toe wala uina i mātou mau te toe ngā lulue i le nofoanga i tau o Esperance i Western Australia lava. Okay? Sa mātou i lunga le north, pea ma le valu li se fulu i tū la e te drive mai ai mai Perth i lunga le mea sa mātou i ai, i le nei nofoanga. E le ai lava masaisi a mea e tua oi ma lea onga lea, e ko afa loa loa. It pops up in the desert. I le aonga le ka o Karalandi. Ia, ai mau ai tala sa iai fo ia le sunga le whaiwhi au. Ia Iosefa te sese. Ia, i le nofoanga lea. Ia wa mai fo le mawhana whana. Le fo sa iai se tasi fo i. Ia, o au auna le atua. I le nei nofoanga. Pala uina leo mātou te
ngalo lua le nofoanga le ta o Esperance o le pea ma le se fulu fai tu lai te sau mai le mera sa mato le pito i lunga i WA mato te driver nga i lalo le south sa mato i le toafa a mai mato tu mato fala talata na i le makafanga oka se le lei o le atua amene ele i atoa se fulu lua ma sina na mato ngalo lua ai i Karalandi ai fa mai le atua o lo mo mia o lua i le kalesia lea o se nofoanga matango fie pea ma le fitu le valu i tūla le drive i tūla ma le awhai te lele le vaalele e le mawhainga e complain mo ia e whaafiu le kalesia ai i le nātura ma mea na whai e le atua se e te toe whaamanatu mai ai le sili ese o le atua it's a beautiful town it's a beautiful place o le backbone o le kaulanga lea o le au farmers tele lau whai whatoanga i le mele le wheat e iei foi le wafu o le taulanga lea e la tau te exportinga le wheat lea isi atunu o le tupe maua le na o le taulanga lea a whai e te fia malanga atu le wa uma o nau a vea le tausanga le sunga le tai to ina mo nai to ina mātou te malanga e fsosoani foi le mātou ngaluenga i le foi pito le ngaluenga i Australia but it's a tourist place lono winga o sa pati umalawa i totonu le mātou e kalesia e iai tangata asi mai e lata na i Adelaide e malulu teimi nei o lo malulu ai tele lava i tulisi pena o le tasi lava se Samoa o lo iai totonu le taulanga lea e ngangu mai lava le so sa aso ngafua aso lua ia ki nganga pangu ia olanga it's not our language e whangangana ina lava ele atua le tangata i le taimi ai meise o lana ngā luenga this is the place o le aonga lea o lo ngā lue ai foi tasi le ka le sia whawaina o lo ma ngā lue ai ka o Esperance Church ai ka le sia palangi o le aonga ka o Esperance Christian School le aonga le lotu fausia lava i le ka le sia ma le ekalesia lea ia le hola le ekalesia ia le hola le autalavou ia ma le malu ia o le lui tau le ia le galuega ua le fia galulue tagata o le atua fetau i le lei ma le sona o le sapati lenei toe faamanatu mai le apostolo paulo e iai le mana e silisili atu no we can depend on a higher power that Jesus must always be exalted ongo ia e mawhai ona tali mai whawhelo atu foi i le tātou e kalesia o mawhai ona mai mo mai i penga te whailangi tātou tapua i maletua le nei sapati tātou te talo la mātou sauni le atu e te tala lau tispa ia whaamalamalama a o lau fio ia i mātou silisili i le atua whaonga ina le mea whaingaluenga vai ma le whaatau waa e ala mai ei le whiau e toi whawhangu ma whaamalosi ai le savalinga lo nuu le nei taimi o mātou iai i le lalo langi whaafitai le atua mo le ngang pa ia i lo suafa Yesu amene sa mawhau lava po le ase whiau whitwhilia mo le nei sapati o le sinia le mātou e kalesia i le tolu tausanga lea la so o mai nei o le growing disciples. This is the overarching theme o le Mako Conference ma le Mako Ekalesia, to grow disciples. Mai tau mai foi o le quinquinem leo kako i le kaimingei. It's about I will go. Okay, I will go to my family, I will go to my home, I will go to my church, I will go to my community, I will go to my school. Okay, toe whafango le Ekalesia ma le nu o le atua e toe whamanatu lo tātou wala awina. No, this is the mission. This is why God has called us to this church. Ono wa umi foi ono tātou lo lotu e mana o miele toe whaamanatu. No, ele kei me koe sifi ele focus, but the quinquinium nei le whamaile atua. E tā lai le whinangalo le atua, grow the kingdom of God, win more disciples for Jesus. Okay? Ono manatu le, o lau whaasoa mai le tusi leo Ioane lo nam tā upo e wha. Okay? John chapter 4, le tala ua masani ei, lau whaitau. This is where the thought is for today. John chapter 4, mata mai lava i le
Fai upu mua se ia o le fai upu tolu sifulu ma le lima, le mo vai atu le tātou taimi o le atāle sifulu ma le lua, ia, e se a lava na maua ni ava no tātou te va ai le tusi pa ia, a tonu po le tāle tasi o tātou malolo, ia, au al popole o le awhai le mea sili, ia, ina ia mawhai o na tātou whanongolongo le whiawar sa pati le nei. God's mission, our work. Okay? Ioanem ta upe wha, God's mission, our work. What's our work? What is God's mission for us? Young people, tangata matutua, for everybody. Okay? There is a special purpose why God has called us to this church. But if you see in the passage, John chapter 4, ele tusile Ioanelo nam ta upe wha, okay? O le tala ua masani ai lau whaalongolongo ma lau whaitau. Okay? It took place in a place called Sika. Okay? If I upu mai e tolus furu ma le lima, okay? Between Jews and Samaritans. Tangata Yuteia ma tangata Samaria. Okay? It's interesting. Onga o tangata nei. They don't share things. They have different cultures, different language, different values, different principles, different religions, different beliefs. They just don't get along. Le mele esele ma naya yo le tala lea ele yonem ta upefa. They don't get along. Okay? They often afa pe fai malanga atu tangata yuteia nga ilunga I Galileia. They often avoid le onga kokongu le e kauma fai ai se mea sili e alo ese mai ai mai Samaria. Okay? Ele fai upu e tolu e te toe maua I foi le tala lea, fai upu e luas fulma le lua, e o le luas fulma le tolu, o lo tau tala I lava le tuspa ia, I le anganga ma le wha maoni. In verse 27, I'm just giving the overview. O ngai kolusu lima fai upu. Ele fai upu e luas fulma le fitu, famai na makua maofo, lava le au so I le ngaluenga Yesu, I na waia tau tala, ele fafine Samaria. Okay? Ele fai upu e luas fulma le valu, luas fulma le iva, se ia o lava ele fai unga o le mata upu lea. Okay? Fai mai. Na o ile a ai e tau o Sika I Samaria. Ma tau I tangata umalava at the end of that conversation. Na alu le fafine lea, ma tau I tangata uma. Le sili sili o le alofa o le atua. E te maua I le amatanga lava o le mata upu lea. O lo whaamamafa mai ai, le upu lea, o le aveama so. Fai upu mua, fai upu lona lua, ma le fai upu lona tolu, te manau te mai tau mai. O le vainga lea a le tātou South Pacific Division, le te vise a toa lava tātou, o le tātou sindi lea, a disciple is a person who in every way becoming more like who? More like Jesus. Being a disciple of Jesus begins by responding to his invitation to come and follow me. Mai tau mai. The journey continues as we obey his command to go and make disciples. O le sindi lea. Okay? O le sindi lea to go and make disciples. O le fua lea ale ekalesia atoa I le lalolangi atoa. Make disciples of Jesus Christ who live as his loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospels. Three angels' messages. Lena o whaalongo mai e le Failauga sunga le li whaiwhau sa patina te anei le sa na ia tā ua I angelu e tolu ie whelelei mai lumo le tātou malu. Three angels' messages. We need to go back. We shift the focus again, reevaluate our strategic focus, and see that this is where the focus is for the church. Amen? Vaenga mua fai upu le mua lua maritolu. Okay? Disciple making is intentional. Okay? O le vaenga leo te fia whaamafaina I le tātou whaasoa I le sapati le nei. Disciple making is intentional. Okay? Mua I le mea lea fai upu mua tolu o lo mawele upu le discipleship. Okay? O le soina o le fionga le atua e te vaavaaya I upu o lo le whaatasi na au mai o lo au mai whaalua, whaatolu, e tau mai e le tangata sue,
e iai le tā ua le upu lea. Okay? Part of looking at Scripture is that we look for repetition in the passage. O lisi la le upu lea, whaalua whaakolunga ka umai, o le upu lea, o lea, a vea ma so, le ngawinga, o le whaamalama lea, i le maka upu a koa lea, o le tusi yoane, o le whaamalama lea. This is the window into our chapter. It's about discipleship. Ai toi mai tau mai fo i tātou e kālesia sa patile nei. It's not just the word discipleship i ko kongo le passage lea. It's also the word baptism, papatiso. Aya, a vea ma so ma papatiso. Awane avese se ea le Failauga le tai au le nei. Baptism is important. E ka ua papakisonga. Ai le o le focus lea. O le ngā luenga na wala wina i tātou e le tua. Amene? O le papatisonga, o le vaenga lea e whaatau wina i le wala wina i tātou e le tua. Baptism is part of the process, but baptism is not the focus. The focus is to make disciples. Okay, ka ko sa patine nei. Ja. Wa tele e ka le sia e o fole mela mata ye le taimi nei. O le tele e ka le sia lo ye le taimi nei. Wa a mata ona pe wa mata mumuli e fai tangata. E fai se alatou filifilinga ina ia mawhai na papatiso i te tono le kalesia. E kalesia pālangi, we are trying our very best e koe whaamalosia i ka ngaka. O le keiminga uola mei le loku i Samoa. O le makua pulu wafia le alo ngā luenga le kua. E le kau fia tangata. We weren't shy of asking people to make a decision to be baptized for the church. Ar sa patile nei, o te tau watu i a te oe la uo sa patile nei. O ta tau ono tātou o e toi wha maalosi o tātou a inga, o tātou nuu mga luenga ina i mwhai ona papatiso mo Yesu. So it is important. It is important when we talk about discipleship. It is important when we talk about disciples because this is God's calling for us. Vaenga mo mua, disciple making is intentional. Lele wingo lea mea, disciple making is intentional. Okay? Lefa mailinga ngana wha peritania. It doesn't happen by osmosis. O mea leo la vea maso. E lea nga ole, kia ike iawo mai so i kukongo le kalesia. Lea ai. E lea ngofo ka ngakau mai kukongo le loku. Okay? It doesn't happen by osmosis. It happens because there is a passion in our heart for the lost. Here. It happens because there is a passion in our hearts for the lost. Au ke whai keke fo te whanganga le upulea o ka ngaka wa leilo loa. Aisea, o ka ko uma le ua. Leilo loa i leanga sala. Ai langa o leia ai. Lea nganga leia ke oe na wala awina o e lea tua. E te alu e tā lai lona fina ngalo. So, disciple making it has to be. Okay, it has to be. O le keiminge, ka lunga ualu lea o. O kai mi umau ke alu ai le pasi po le train, po le ngofo i se mea, ia o aso ia. Ia, e ka ke ngofo ama, a le se mea, ngale vava ai la auma, Ai inga ua ufai kau le tusi le yoane. In everything you do, peke lunga le pasi, peke lunga le va lele. Okay? You need to make disciples for the kingdom of God. Okay? E tatau. Okay? Sa o whamatalaina i nisi foi o le tātou e kalesia le mā loku le apuliki. O le loku whaavaina e tasi, ma le loku apuliki la ikiki le make vaia. It's about 2 hours drive from where we are. O le loku lea. O le mea lea ka apuliki. O le makua I mā lie fo I o una winga. Ai e ese le wha maoni o tala e whai mai ate oi. E le aloa a wha apea o le mea la lai tupu ilona o langa e whai mai sa oa, no filters. E mai sa, oh pastor, this is what's happening to me, I need your prayers. E kake le kau alo e whai a onga fo ile le psychology ka kama whai e whai kau le maa whau whore kanka apuriki. O laku fo ile kai au e whai le mako study tai au sapati. Ia, kake laku ala fo ia kukua I lumu whai koko ama. Ya la fo ya u la ka pa se kulo ya balbalo le tua ya mau ya langa ka mai maile ya malesi ka mai papi la lo pasta ya la ai fa inga la ku fa ko all mal la ku lu mo fa ko all mal pasta I'll come in pasta au ke o fa ku o la ka pa ya uma saule mai maile ko balbalo le tua tato lo lotu ai we cannot charge e leo se tato ngaluenga le
O le ngā luenga ngā wala a wina i tātou e le atua, tātou te oea. E whaino umalawa maso. Okay? E tātou te amata loa o na wha masino. Wale isa ngā luenga le atua mwhainto e whai. Ia na sawa le manga, ka mai maile i e lua, o manga ula lang se ka le ki whafor falsa, sa ngofo mai kongolu mukuka o malu, whai mai pasta, se e le o manga ngā ofa finge o ke alaku kongu o whaku, au mai maile ma isau kongolu malu ka kere loku i le kua. You know? We need to shift the focus again. We need to bring that passion within ourselves. O le mele na wala awita ato e le atua. Disciple making has to be intentional. E ke alo e whaise mea. O lai eilo loko. Okay? E ke le so o ngā alu sa wea a wakau iai. No. You got to make sure, le whamai fo, le whengenga fo, e te alu ua uma ona e tatalo, ia mua le nganga pa ia I mea uma te whaia, o mea uma te alu ai, led by the Spirit in everything we do. And I tell you, church, o ke ka uaku ia ke ukou kala vau ma le kalisia, e se ale alu ngā ruenga alu ai. Wa tele teimi o maiso, o mai ngofo mai kua falsama, o mai ngaka mai whafor whaikoko, o le mwhenga o maiso o I kokong, ai sea. We need to go back to John 4. We need to go back there. Po le ara ku langa la ia ile savalinga fa le nganga ka ngaka kala vou mar ka ngaka kalesia o le ka ko ngaruenga o le mai Yesu. That's our job. Bring them to Jesus Christ. Be intentional in everything we do. Leke mo le kala le fe mai le whamtalanga le tuspa ia. Sa ia Yesu I lalo I Galileia. He was in somewhere there beside Jericho. Sa ia Yesu o le fia malanga le whao le alunga I lunga I Galileia. Okay? Ai mai tau mai, I taimi lava e o, ele au so o I lunga I Galileia. E kau mawhai e whaise me alo e se mai e Samaria. It's either you take the coast or you go le wala le parallel to the Jordan River. E kia luenga I lunga. Okay? A o le aso lea, le ke mau e ko kongu o le maka upulo yone mta upe wha, le wha mai e le atua, he had to go, e ta tau o no ualu. He knew, loa le atua, he knew, he had to take a detour. He knew there is someone there who is asking for something better. He knew that somewhere in a town called Siga was a woman that was searching for something better. Fea fa pea umale no ole atua. Ai. Ala mai le tai ava mai Yesu ta ia u le tangata o lo mo mia o ele asole nei. Okay? Something better. That Jesus is calling you to somebody today. Ai le te maua I le tusi lea yonem tau pe falun ho pe fa lima maleon. He had to go e ta tau ona ia u yatu I Samaria. The mooting tinyo le lama le vevela. Jesus was calling you. Yeah, o sa moa a o mako faife au o faife au o matua I sili savai papa I puleia. E le se paipa sa ia so ia mako fale. E le yo o ko se paipa. E mau ke ki vai mai o le vai le I sili. Okay, ia e pe a male lua pe kolu kilomika ke savali e mo mai ngai pa elo vai so ye fai me ai ai mau ke le ola I le mukingi kinyo le la okay mau ke o ale o le kai au po mau ke o e mau ke o pa o malu la fiafi you know e le alu se ki vai se mukingi kinyo le la se vanga ia ke le masangi I so tatu watu no le vedela ai ese le mele kupui no le velo le la e alu aku le fingere ki vai fio lai ai le velo le la alu aku ki vai and yet Jesus timed this meeting. He knew that this was the right time, this was the right place, because he was intentional in what he does. Vaanga lona lua o le tātou whaasoa I le sapati le nei. Disciple making is relational. O le avea masoo, la senga ngana whaasa mo tau te avele upule relational.
Whauo. Discipleship is relational. Kau ko ile akta o lo wafine pea sa o ta ua fo ile mātou malanga mua mai. Le taimi o la ititi. I Newcastle i Avondale. O kai mi uma mo ke o le Coles. Ia po le Woolies. Ia pe mo ke o mo ksava vali. E makua kule le lo wafine matala no i tangata. Pe mili le maile. Ia o kangaka maku kuai. They just take time, you know. E makua kukule le makalangoa. Mai oilo ingoa feke sa wai. E toi wha manatu mai ma ua matina le ainga. O le awala tonu ale a Yesu. You know, discipleship has to be relational. Okay? It's about building relationships. I le anga nuon mele la puliki. Po le arfe mai e Yesu PhD, pengiau masters, pengiau Failauga, i le ke ainge meo la puliki. I le popole ala ko uie pe ke aka mai pe ya. Nga le pau ale me popole le meo la puliki. Olo iai nga e fau le meo le mafuta whaatasi. That's the only thing they'll remember. E kafu le afi, ia o nga mako ngofo le whaka milo le afi, mako pepese, ma whaasoa. That's how they live life. It's about building bridges. It's about building relationships with our neighbors, building relationships with our co-workers. Ile amaka fo ile le ka whakalofa o le tasivalu fa le taimina o maina mai. No, we don't start whapenga ae. Ka ko ke le oso kua lau yele sa paki, lau ku ye le valoanga, lau ye ku ye le kasivalu fa. No. There is a passion in your heart. You need to meet them where they are in their journey. Ka kaungo ka ko malama ni meolo yele tangata. Jesus is very smart in how he does his ministries. Se ke ka waku Wellington e kau ke Cowley o ya mai tangata pe a o no tatou whaamasani. Okay? In a very simple way. Okay? O le taimi nei o loo whaia le maa ngaruenga o le asiasi i le ekalesia. Ia o ekalesia pālangi e. Ia mi o whapālangi ai. Ke laku a ia e fesili mo mua pe mfaingo ka laku kongo le fale. You know, ele pe o ka kou, ele ka kou wanga ngu. This is different. And we need to understand every context o mele ka kou ke iai. Ka ke leo isa mo le ka kou ke polilua. You know, ia e ka ke laku a se ituro le malu ia o se si o lae. Whako a umanga whaise i ngunga fo i le aso. Ia ka ke fesilia iai. E ma whaino uta talo mo e. A wha meile ai. Ele se me ke ika ai. Awe ke ika fua le kangaka pa wha meile ai. No. But you have started something special. O lewa e alu e fau le lua mafutanga maltangata lea. Be there for them. Take them to a deeper level. A maka kwa ilalo. Kala ngwanga le Yesu mal fafinge. A maka kwa ilalo. Jesus knew where she was. Those conversations that hopefully at some point, fai mai ai se ese a kangakare. Ele usau vo ile le kau lama ka kau me le loku le ai. O la am kwa ia lofa mongia ya. Let me challenge our church. This is where it starts. It doesn't start with Bible study. Okay? It doesn't start with Bible study. 1844 the Sabbath. It starts where people are comfortable. And I'm okay lo fa yaku a meo ko kongo le kalesia lo te tautala atu ile tatou ngaluenga I fai tu atu. It starts where the people are comfortable to talk to you and then build that relationship over time. It's relational. It has to be. Okay? Maua ia le biblical reference o le maulena i le tusu Ioane lo nong ta upo wha, au lona fai upo fitu, malona fai upo valu. Yeah? The woman was there because she wants water. Okay? Sa iai le whawhinge lei o ngalasa mga umie le vai. Okay? Le la whaka ka ungu oku Yesu makua I vai e langa sa valinga I le mū kingi o le la. Ka ungu oku loma Yesu ia kaimi lea awheka ke sa vali aku I pori rua o ka laku le whale le se mea ai. Ioi. Ia, on masaninga maasani lava, a le kau whekuli ipu. Ia, ioi. E se ale mea alu, ia le kalangoanga le kaimi lea. Alea kaungu aku Yesu ngofo le vai eli fameu le vai eli le sa fai e Jakopo ia so ia.
Ngofo le vai eli ai saulo mo fafinge. E saula fafinge. Ile mo kinkinyo le la. E sau e fia ingu la sau ki vai. Piki lo Yesu. No. Jesus quickly picked up o le mea la le yet fafinge le. A makalor kal ngonga le vai. Ie. Kaku Yesu se au mai la se vai nga se o ka ingoa. No. That's where it started. It started where people are at in their journey. Okay? Se lau sunga ke leo fia mana o te ngalue mo tau sang fou, ia nga ikala ia lea, you know. But we need to understand our people, the people of God, and then build the relationship to a much deeper level with them. Lua, mua, be intentional. Ia fai male loto iai, okay? Fai male loto iai. Ai te whaia foi, ono o le iai le whanau nauta inga i to tonu ia te oe, e au maita ngata nei mo le ngaluenga le atua. Lua, e te whai ono le te manao e te mafuta ma le tangata lea. We do it because we want to build bridges and we want to make disciples for the kingdom of God. Vaengalon tolu. Disciple making is cross-cultural. Okay? This is quite significant. Ngā o laku i ke alu i lea onga. Ia, o lo uma fau ngai ai. Ngā o Polilua, Wellington, am tāka tāmo. Ia. E lea ia maso uma fau a meola ualo ke kā lai ka ngaka palalangi, ka ngaka apuliki, ka ngaka spangiolo, maisi ka ngaka le lalolangi a koa. You know? But it reminds me again, disciple making is cross-cultural. Okay? E le ngau kākou, awangi e whakarikari ke laku I kai kaulanga, se isau se sa moanga e mori mau le iai. Le ai. Mori mau I ka ngaka umala iai kai porurua. Okay? It's for everybody. Ole gospel le atua, e le ngau mo ka ngaka sa mo I nei New Zealand. Okay? Ole isi mea lewa umaita wina nei I porurua. Ola se, te leo tangata ese ui tono tātou taulanga. Whapea fwoi Australia. It's becoming a multicultural country. People from all over the place. Whapea ngā whan mai kāre siela iai, o tangata mai Amerika, o ka ngaka mai Colombia, o Palalangi me Australia. We just have to share the gospel. Okay? E le whailonga langu, le whi aua le atua walawina I tātou. O ai ele tangata ua taita inai, o ele atua, make disciples for the kingdom of God. Because ole challenge lewa iai le keiminge, wa kākou māsangi a kākou ia, mō kākou, we are too comfortable with our own kind. We are too comfortable with our own. But biblical discipleship, it's about our willingness. Ole a vea masoo, le whamel tusi yoane, ole nau ta inga. Man kofoi, ele ingofoi Yesu iutaia. Okay? It's not just to stay in Jerusalem or in Judea or in Samaria. The gospel, or to make disciples, has to be in all parts of the world. It is cross-cultural. But how can we talk to people? Ole challenge le leingin mako e kalesia. Whawhewhea lao ngō kākou wōkau ke kaukala I ka ngaka, e le fōlinga peo kākou, e le a ai mea ai kākou ke ai. How can we talk to people who don't look like us? Don't take me wrong. Okay? When I say don't look like us, it means what we believed, okay? What we do. Whawhengo kākou kalangowi ka ngaka, e le kukusa mea ai kākou ke ai. How? How? Yohanem tau poe wha. Au mai e iri whaataita inga silia Yesu. Okay? Yohanem tau poe wharuna whai upo hiva. Pea whapea fia whamawina I se teimi muli te whaitau ai. Okay. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a what? I'm a Samaritan woman." How can you ask me for drink? For Jews do not associate with Samaritans. O oe o tangata iuteia, o a ora whawhine Samaria, whawhewhenga e whaimea kia vakushe vai e ke ingoa. Kua leo ngā kasi a ka ngaka Samaria, ma ka ngaka iukaia. They don't just get along. For the Jews do not associate with Samaritans. Okay, mga ke muli tai mai lava le tanoanga lea, o na iele whi au leo te whi au maia, ele whai unga le tātou wha asoa, e toi wha maa losi ai, le ka le sia le atua le sa pati le nei. Okay?
It has to be cross-cultural. Tātou e kālesia, whaamalolosi, pēlele leia tātou ingilisi, ma tātou nganu, e whaaupenga ina I tātou e le atua. God equips us. God gives us the language for the day. Ale lofo ipo le lua mafutanga ngā marikangaka maoli por kangaka pālangi ia e koe le lei fo ila we ingilisi la ko there's always positives. Okay? But don't get too comfortable. Don't get too comfortable with our own kind. O manuia ia tātou te maua I to tonu o pui e whao le malu le atua. Ua tatau o na mo o mia le tala I atu I to tonu o tātou a inga nu umai kalesia. Ma le vaenga muli. Disciple making is what, church? Is what, church? Disciple making o le vea maso e ka kau o ngā makua o ngā ko kongu ngā le muai Yesu Keriso. That's the secret. Okay? Le whai mai ia l'apostolo Paulo I tusi uma I ekalesia Efeso, Filipi, Koronito, I whengenga fau, e te mau ale upu lea, mea lilo, e ele mea lilo. Okay? This word mystery in all of Paul's writings, this mystery, ainga wo su e aku mo fa le mea le whai mai l'apostolo Paulo, le mea lilo lea, o le mea lilo lea, it's Christ in us. That's the mystery. It's Christ in us. Ale iai ke riso I te tonu ia te tātou, au wakau ke whaiso. Au wangi ka koe minka ngaka I te tonu le kalesia, pe ale iai ke riso I te tonu ia te tātou. As simple as that. At the end of the day, it's all about who? It's all about Jesus Christ. People must see Jesus in us, the person of Jesus. Le mea nau te a matai, le mātou focus, le mātou ekalesia, le tau sanga le nei. It's about building relationship with God. Le mea ngā lau a makai le mākou ekalesia kau sanga ngai. Toi fausia la mātou mafutanga male atua, o te leo whai atu a mea, e leo iaisa tātou mafutanga male atua, but how can we take that relationship with God to the next level? How can we take it deeper? O le whaavai lea. A oinga makua tumu la wipu, the overflow of you spending time with Jesus can be a blessing to others. A oloinga makua mawhanga lu mafukanga male akua, then you can be able to witness for others, then you can be able to witness for the community. It has to be centered in the person of Jesus. It's about truth. O mea moni, e longi mea fau pongi mea wakangofoka I kai mawhai mei loko ma fau. It has to be truth. It is about what we offered. It's centered in the person of Jesus. Ai ke maua whamkalanga I entusio I onem ta upo e wha, se fulu e o le luas lima. Fai upo se fulu, ma le fai upo luas fulu ma le lima, e te maua I wha maunga I te tautala tuai. John chapter 4, verses 10 and verse 25. This is quite powerful. It's one of the things you will find in this experience of the woman in Christ. We don't know how long our conversation now. Ka ko ke lo plale umin kalkalango Yesu, piki a Yesu fai mai, se me se vai ngau ke ngoi lem fai ngau se vai, o oole, you tai o Samaria lem fai. A makaya ngal kalngonga, a luel kalngonga, but notice this church, notice this. In a conversation there was a gradual progression in the conversation between Jesus and the woman. There was. O kalngonga Yesu ma fa fingere a makaya le vai. Solo le vai o le ola. E adu alwanga I lunga le mea. E kako ke leo mai le sa paki, kako kalango e la kapi, mangaka e I. No. Every conversation we have, it has to gradually progress upward. E a maka I lalo, faule mafukanga, a maka ma lia ya, a ingo wo le fai ungo kalangonga lea, fai mai lo man fa fine lea. You must be the guy. You must be the prophet. You must be the Messiah. Fafe fianga o kalngonga o Yesu al perfect.
Whawhewhenga ho o kākou karangonga i le sāpaki, whawhewhenga ho o kākou karangonga i le kasivalu whawha, whawhewhenga ho o kākou karangonga i le tewhio mai o Yesu. It has to start where people are comfortable. Every conversation we have, youth, young people, there has to be a gradual progression in a conversation. And every conversation must center in the person of Jesus Christ. It has to. We are living in strange times. O kako wola isuinga iwa ye leo langali nei. E le koe fo'i se le lei. E le koe fo'i se le lei. O le kau mawhaita i tae o le ka le sia i se awala e toi wha ama losi ai le nuu o le tua i a toi fo'i le tatalo. We need to be strong in Jesus Christ. But in everything we do, it has to be centered in Jesus. That's where it starts. For Metwafinge, you are the Christ. You are the God. You are the God. Le kau kakala i makongu i Samaria. Le fai mai o oela leo le perfecta le te fai au mei o vavenga. You know, you are the Christ who does miracles, who shares parables. Kako vai kako ia? Yeah? Ai leo le oso kua fai mai. Yeah. La so Lord sa patina fai alo nethi naunga ma fai po ai sa o isi se o isi liatu lo na malama o isi liatu le telo tusi na fai tawai. We are missing the point. The focus has to be on Jesus. We don't baptize them for one Bible study. It's a slow process. But the actor or the action has to be Jesus. Yeah, let me sum it up. Let me sum it up, church. Disciple making, intentional. Disciple making, relational. Disciple making, cross-cultural. Disciple making, Christ-centered. Okay, this is it. Ole formula nga kako. This is it. Ai le fa umaina na la unga sa patile nei. Na uma lona tala no Yesu mar fa finele. Ko e fo i mai lona au so. Man ko fo. Ngau mai ngofo Yesu le vai eli. Ai ole au so le kaulanga. E su e mea ai go fia ai. Le la ko e fo i mai lona au so. Wa ko e fo i mai au so le lo penga mai ma se ya po se snapper mangi chips, ya fish and chips. Le wo mai mea ai. Le o king re la. Ke i vai mai le kalngo Yesu mar ka sama dia le. I le context o le kako kala. Fai mai rola i le. Yesu, o lau mea ai le wa ready. O lau wia ma lau chips le. Ai le kai mea le kasi. O le baba ai ku Yesu. Le uba koe fo i le fafinge le manga vai. Ai le maki e nga. Okay. Fa peo le maki e lumako o kako farsa. E va ai mamao kwa Yesu. Le wa koe amua vai e fafinge lea ma koe le wa umele kua le wa makanga pea kulunga le maki e lea le la koe alu longa ainga a le fai mai le so Yesu lau mea ai le wa ready a o si o mea ye si o mea le vai eli lea o fa ko anga a o le kai me lea kupu le kala lea e le kai ngo o le kai me sele i fa ko anga i o lai mea maka and Jesus quickly picked up. The disciples were saying, Jesus, this is your food. Alai va ai ku Yesu fa finge lau koe foi. Okay? Ala fa mai kala Yesu le ai. O te leo fia ai. This is not the food. Le kau kala ile ku. Le fa mai mela so. Ah, le ready fa ko anga Yesu le mea maka. Alai va ai ku Yesu wa finge wa mo ko le king or fa finge le ale kala ngoa Yesu mo le so. Le I omia. Ai koe va ai ku Yesu. Wa koe saut fa finge. Ale kala ngoa manga uso. Le koe Yesu no. My food is to what? Is to do the will of my Father. O la umea ai o le faia le le. Fina ngalo le tu. E ma koe le mala le au so o le mela fe me Yesu. Le wa koe va ai ku Yesu wa koe fo I me fa finge. Wa koe sawanga I lunga le maki ele. A o kua ako fa finge le ma kua au mai a ko fa finge le community lona a hinga o na matua o na wo le wo mai o sa va vali mai ko fo I mai vai eli
winga ngā alu kau umai kangaka uma. O lai ele pero wheka lai o le vai eli. A le wheka kala Yesu, no, my food is to do the will of God. Lale winga whamkalanga Yesu, the harvest is ready. The harvest is plenty. Whamai lola ia lea o le whesili muli muli o le tātou whaasoa i le sāpati le nei. Will you partner with me in making disciples for the kingdom of God? Ionem ta upe wha. Le kalesia, wha malolosi i le ngaluenga ua walawina i tātou e le atua. Ua tātou iai le taimi nei le tala wha salopita o le lalolangi, ua matua ese lava leo langa ua ola ai tangata i le taimi le nei. And I can testify to that. Wale koe kea whakau ia Yesu, wale koe kea kuspa ia, wale koe kea kanga i seisi ia mea. Au te tau watu ia te oe, a saole a wala tātou te avea Yesu. Okay? The harvest is ready. Will you partner with me in witnessing for Jesus? Amen. Awa ni ngalo e whaiar tātou Sauniga la amul mau i le tūlai tolu, ia tonu le amau le manoe tue whalau tele tuai, ia ngā ruenga sunga li whaiwhi au manon whatua lo ngā rue ai. Te akono wale taunu tātou whono le auri nei, whaia pe amai ale i wai, pe ngā whoi se ngal pāwhainta, fufo ina whai le auri nei li tūlai ruanga li tūlai tolu. Whase lau, onos furul vi inga le tua, o le ngā ruenga wai au lima, whaiwina le tātou Sauniga nei sapati. No
Our Father in heaven, we thank you so much, Lord, for calling us to your ministry. Amen. Father in heaven, we thank you that Sauniga, mātou te no nofo I mo oe whaavavau. Whaaftai tele le atua, mo le whiau malau tispaia, whamanuia mai I lau e kalesia, ma le savalinga le nawa I asa fau, I lo suafa Yesu wa ole mbala aua tuai nei. Amen.